Miete sitawambia nini. I'm so happy. Like, sikuwa najua kama nitawairudi shule. Nilikuwa nisha give up. Nikaanza kujifunza kushona dredi. But leo asante. I'm so happy. Hadi maneno yatoki. Watu walinisemea maneno mengi, wakisema sitasoma, wakisema mbona unakaa home, mbona endi college. Saizo hawajui hadi chakula sometimes nakosa. But I thank GCM SQ dancers. Nilikuwa nawapigia simu na kuwaacha tulale njaa. And also, you guys menifanyia a very big favor. I promise you, I must be calm. Niliambiwa sasa kuna hii maneno inaniumanga, ati sitamaliza shule kama sijazaa watoto. Hiyo nilikuwa tu nafanya tu nisome, kisha mwenye alisema hivyo. Tasoma. Amen. Temeni atasoma. Temeni hata zaa vile aliambiwa. Temeni maisha yake yatakuwa mazuri. From tomorrow you are back to your journey in Jesus name. Aya, Jacinta mchukue hapa. Yaani tu unaweza fungua mdomo yako. Waambie mtoto wa mtu atazaa kabla arudi shule. Na tumecancel hiyo katika jina la Yesu. Kigogona giothe kirerekererio mwana ucio negativity ni twakigaja thiini wa ritwa ria Yesu. Huyo mtoto atasoma kesho ndungu, amka mapema, chukua gari, utachukua before aende, utachukua contact zake. Happy Baba June ako shule kesho. Baba June uko shule? Kama Baba June hayuko shule, utamchukua pia your company. Endeni mkiwa ka group kazuri. Jioni mniletee hiyo ripoti and make sure that school readmit that girl. Weka mikono pamoja, pigia Yesu makofi mazuri. Ambia mwenzako na hiyo ndio JCM. Ambia mwenzako na hiyo ndio JCM. Hebu nione kama wewe ni mgeni mara ya kwanza. Hujawahi tembea hapa lakini leo umejipata hapa. Hebu simama kwa miguu yako. Kama wewe ni mgeni ni mara yako ya kwanza kuabudu hapa. Hujawahi abudu na sisi, hujawahi ingia JCM, lakini leo umejipata hapa. Come on church, weka mikono pamoja. Naona tuko na wageni wengi sana. Put your hands together. Let us celebrate our visitors. I said put your hands together. Let us celebrate our visitors. Na kama umekaa karibu na mgeni, stand up and do the necessary. Kama umekaa karibu na mgeni, stand up and do the necessary. On behalf of your bishop, wageni wetu tumewakaribisha hapa JCM, na hapa ndio nyumbani kwa watu wote. Injili ambayo haina hukumu, na mapema ndio best. Tunafikanga hapa mapema, tunaanza maombi yetu ya Early Risers saa 12 asubuhi hadi saa 3. Alafu tunaingia ibada ya pili saa 3:30 hadi saa za Roho Mtakatifu. Amen. Ukaha mudogo eto Ash na Carl. Ukai oha. Tuwapigieni makofi mazuri. Hapa ni wageni wetu leo. Na asiwe mundu mwega. Aceranya ndikire bishop ngoro yakwa iraiguithika ithome na inyue sana.
na riu tondu aya ni moka ndenda DJ eharirie matuguthire rwimbo wega na nie hinge na rwakwa rweru na kuina gibungo o kimwe kiria gi TikTok tondu riu murenda murenge ruothe no kuina ito rwa kuhunjia riu andu aya ni mokite guku nigetha mathome hamwe na ithi na ni murekire wega tondu andu aya megitio ona gukumenyithia ati ni maroka githe to kaundu kega wona marikia na nie njuke haha ndikiririe ndina mariu ithaa riu tutaimithiirie ni turicoka kumira mathaa mega aria matongoragia githomo guku wa Kimotho na mundu gwitwo Jacinta mugitwarithagia uguo tukaneo githomo thaa 5 na Esther na Carol na John magapangana na ithu tukaigera thaa 3 na nuthu muthe nona nie nyumirire thaa 3 nigetha ndimutigirie ihinda ni kuonania riu no tuhote gu keep time Sunday mathomerire 5 na no wega no riu tumira 5 na twahete aciari aitu gia kuria twendaga mathie makagia na mahinda ma kuruga o makiraga Ngai kaundu. Praise the name of Jesus. Kwa hivyo watu wakaribisha watusalimie, alafu tutasimama tuimbe pamoja na wao kwa sababu ni watoto wetu. Karibuni sana. Hapa ndio muthuri uyu anyitagirirwo ni mutumia wetagwo Anaji na family yake makoragwo bururi wa UK na Anaji ni ndorori uyu rora mbere Anaji ungirora view muthuri uyu ni tondu wa kumunyitagirira ni aikarire wega na ni muthuri riu ikaraga maisha mega ni ariaga na akanyua na muthuri uyu very soon ndukuhingura nyumba yake ni makale maeni eni itigitio hanini tukahingure nyumba ya muthuri uyu banjega oya ari somokata na ni tondu muthuri uyu ni arehirwo kigongona-ini giki ni Ngai. Atumia aya manyitagirirwo ni mundu witagwo Maria Kamau ratigite oimagarite akoima UK agathie mabururi mangi. Uyu nake anyitagirwo ni mundu witagwo Steve na mutumia wake Liz meitora ritagwo Coventry maikaraga na Chris ku Coventry na kioyo ungi anyitagirwo ni muthuri witagwo Robert Kangethe wa kambuni itagwo Robstar Logistics na ke mutumia uyu mami witu Mukurinu anyitagirirwo ni Ciro wa Ndegwa eitora ritagwo Dagenham na nie ni kenaga tondu Mr. Joseph Kamau icio ni bia ciaku ni ciakinya uthie wikare maisha mega o uria wikaraga na ni angenagia muthuri uyu anjiraga ni amenyagirira bia ciake. Ameni. Tuota mujorikagia ndukanani ite tikio Ngai akoigete hao agakorithia ndukanani Ngai arokurathima na andu yaku na jagutunga tokuru-ini waku kana kunyarwo ni Ngai ka kuna muthenya na akurathima ete makaniro thaijo ona irarira rĩaku agakũrathima ona rĩarahũkĩro agagũkinyanĩria wendo-inĩ wake we nĩwaigĩtwo nĩ Ngai kũrikagia andũ kana tabuta. Amen. Ine ciaku ameni ine ciaku ici nĩ ciaku arabu ciaku nĩ ngũgwĩkĩrĩra thimũ-inĩ to njĩkĩrĩirwo thimũ-inĩ na Ngai akũrathime. Cio nĩ citũ tũkwaragia citũ cia mwana na nyina. Haya tũkuĩte ndarĩkia hau ndangathe ũndũ ũyũ nĩgetha nyine ngahingũra nyũmba ya cũcũ wa Mwangi Friday ya mweri 10 nĩ Friday no ĩroka. Mũndũ wothe weranĩire kĩndũ please wone ndũng'ũ tondu ni turarikirie nyumba turarikia maundu mothe turekira thitima
mai mesa wameko itagire hau no we toka hapo tutokie we na muthenya wa iyo ibuni arekirire gate na riu nyumba ino itari guthi kuhingurwo na tondu ni mwihega thabari kembere itu na Reverend Joy nigwenda gutiga ndanengera mutumia ucio nyumba ino nigetha ndimutige kuu ndirarikana kui nigire ni akugura uriri anti wa mayoro akiuga ni akugura mattress Elias akiuga ni akugura duvet ya bedroom icio cieri icio ni indo iria menja our patron Mofam he mundu kuma bururi wa nanja wa mutumeire indo cia nyumba na ni kuri andu mahete mbeca andu metagwo Wilston Homes Hogi ni araheire mbia cia kugura indo cia nyumba utensils na he mundu giguku baugite ni akugura indo cia nyumba nisco uguo kugura na ni ngure citukanio hamwe no ungiuhete kindu marariganira ni meguthi ndimaririkanite koguo tafadhali kuma muthenya wa rucio kana Tuesday tugathi kugura indo icio mukurwa-ini nigetha tunyihie cost ya transport tondu kwina nduka njega ndironire muno ya furniture kuu uguo mariri na ite na metha na TV stand tukagura kuu tondu TV already ni heanitwo na igo ku kanitha-ini no kurutwo kuria Lordstown nigetha ikirwo ngari cucu atwarirwo na tondu turaugire tutirenda cucu acoke na kindu gikuru ona kimwe kiria arari nakio kindu kiria gikuru turenda nyumba iyo kiria arari nakio nowe mwene koguo ndamuthaitha mundu waheanire kindu ona ndungu na mundu ngenda kuongerera kindu ona ndungu muthenya ucio wa Friday igutinda ngimwigirira murigo no mundu koneka no tuthie na wagakuoneka tugakorwo twi live tukinengera cucu ucio nyumba iyo nigetha cucu ucio eturire na ithue ethiini wa nyumba iyo akaragia kirathimo tukerathimirwo. Kwa hivyo kama ulikuwa umeambiana kitu ona ndungu ili next week tufanye arrangement indo ciikirwo tucoke tumagare. Reverend Joy ni aheanite gas uguo ini itiguo aheanire aya ugama wiki andu ageni uguo maraigwo Reverend Joy matie kwiriga ndwari guku Sunday matungataga Murang'a Ngai ugama ringi mutinyendere mutumia Ngai andu a Ngai simunipende mamake. Asante. Koguo Reverend Joy nera nire gasi although ni no ni kugura na Ngai atigo ukikaigwa mutumia akwira nira kindu kanitha omenye niwe muthuri wonire mutumia ake pastor mutumia ni gucoka acukite ugo pastor akiuga atiriri mutumia ndanyitire akiuga pastor uga areme ukinye riu twi haria ha 50 mundu rio kugite 50 ni arugame mutumia anyitire ni arugame ndanyitire 50 mutumia akirugama muthuri akimwika wa murugi kukugutha tone menyaga mbeca icio no gwika atia ria wona mutumia uga ni kuheana kindu kamenyaga nawe urio hau na Ngai atigwe Ngai. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ndenda kumurehera kigo kia Ngai